Dobar dan, dobro večer. Dobro večer. Znači, danas smo se okupili da govorimo o razumevanju 3 principa, svest i misao. Nedavno smo ja, Vesko i Adriana osnovali institut 3 principa koji će edukovati o ljudskom iskustvu i vršiti istraživanje kako principi utiču na ljudsko ponašanje i na ljudsko iskustvo samoga života. Znači, želeli bi da napravimo seriju razgovora o međuljudskim odnosima. Jedna tema koja je vrlo široka i svake nedelje ćemo imati videa na tu temu da bi ljudima dočarali više u kojoj meri naš igra ulogu u onome kako se odnosimo prema drugima i kako vidimo i doživljavamo život generalno. Znači, pričamo o razumevanju 3 principa, razumevanju našeg psihološkog funkcionisanja, razumevanju kako stvaramo svoje iskustvo i kako to utiče na naše međuljudske odnose. Pa za početak, mogli bi da ljudima skrenemo pažnju na to šta su to 3 principa. Govorimo o 3 principa kao 3 osnovne neke sile koje uzrokuju oblikovanje, u ovom slučaju oblikovanje iskustva, kao što sile u fizici oblikuju iskustvo fizičkog sveta, fizički svet, tako i 3 principa učestvuju u oblikovanju onoga što nazivamo naš doživljaj. Ali ne govorimo o tome iz domena uzročno-posljedičnom smislu linije događaja, linije misli, linije događaja koji su doveli do neke situacije, kako se inače posmatra. Govorimo ovdje o nekom bazičnom kreiranju iz sfere nemanifestovane. Kako se iz nemanifestovanog kreira manifestovano. Bez obličnog kreira oblično, oblik koji se jasno doživljava kao iskustvo. To je neka osnovna početna tačka i razlika u odnosu na neke druge poglede. Mi govorimo kako se iz jednog bezformnog, nemanifestovanog sveta kreira manifestacija, kreira jedan oblik, nešto što možemo iskusiti. A bez tog oblika ne možemo da doživimo ništa. Nema doživljaja, nema iskustva, nema manifestovanja naše. Taj bazični akt kreacije, kao vidite jedan Big Bang, ali Big Bang veliki prase koji se dešava u svakom trenutku. I u svakom trenutku kreiramo naše iskustvo. Iz trenutka u trenutak kreiramo iz nemanifestovanih, kreiramo manifestaciju, kreiramo neki oblik. I taj oblik doživljavamo kao naše iskustvo, kao naš doživljaj, kao naše osjećanje. Znači, pričamo o 3 principa, 3 temeljna principa pomoću kojih kreiramo naše ljudsko iskustvo, svu našu percepciju i svu našu realnost. Pričamo o 3 principa na osnovu kojih možemo da vidimo kako se kreira svako pa i naše ljudsko iskustvo. Pričamo o univerzalnom umu, jednoj spiritualnoj energiji koja manifestuje fizički život. Pričamo o inteligenciji i to je princip uma. Pričamo o univerzalnoj svesti, to je princip koji nas čini svesnim, princip koji se založi za naša osjetila i tako nam dočarava ono što mislimo, dočarava nam naše iskustvo života. I pričamo o principu misli. Univerzalna misao je kao gradivni element
jedan princip pomoću kojega gradimo sve, svaki pogled, svaku percepciju. Jedan gradivni element bez kojega ne bi bilo našeg iskustva. Kad govorimo o misli, možemo reći da je misao informer. Misao nas informiše šta za nas znači realnost, šta za nas znači fizički svet. Misao je kao jedan most između onoga što mi stvarno jesmo i onoga što doživljavamo. Misao je ta koja nas informiše šta je za nas realnost. Izvoli, Adriana, hoćeš nešto reći o 3 principa? To ja bih rekla da je misao jedna spiritualna energija kroz koju doživljavamo sve oko sebe. I koja, znači, kroz misao osjetimo. Misao u konačnici u nama stvara osjećaj kroz koji doživljavamo svijet oko sebe. Eto, ukratko. Želeli bi da pričamo o međuljudskim odnosima i da ukažemo drugima u kojoj meri naš um igra ulogu u onome kako vidimo i doživljavamo život i kako se odnosimo jedni prema drugima. U međuljudskim odnosima sve više ljudi uvida da naš um igra 100% ulogu u onome kako se odnosimo i kako razumemo jedni druge. Pa bi želeli ovom prilikom da malo pričamo o svojim iskustvima, o međuljudskim odnosima i kako se naše viđanje međuljudskih odnosa promenilo od kad smo došli do 3 principa. Pa Adriana, ti imaš neke friške informacije o međuljudskim odnosima, pa bi želeli da čujemo o tom. Znači, kroz 3 principa počneš drugačije gledati na stvari. Kad shvatiš da svako ima svoje iskustvo životno koje dolazi od misli, prihvatiš činjenicu da je svačija realnost drugačija i da se te realnosti različitih ljudi uopće ne moraju poklapati, što je inače nešto što prilično vrijeđa naš ego, jel? Kad neko nama govori da je on nekako drugačije doživio. Mi bi uvijek htjeli postići da smo mi u pravu i da on to treba vidjeti na način isto kao što i mi vidimo. Znači, kad prihvatiš tu jednu činjenicu, onda je nekako puno lakše vidjeti druge ljude i ne zamjerati im tu njihovu realnost. Tako da se stvari mijenjaju. Stvari se jako brzo promijene i drugačije gledaš na njih. Znači, i u braku i u odnosu sa drugim ljudima. Jednostavno imaš drugačiji pogled na to. Što se tiče ljudskih odnosa, možemo da primetimo jednu stvar koja mnogo pomaže i koja je meni puno pomogla u mom životu. Možemo da primetimo da tendencija misli jeste da se ona menja. Sama priroda misli je promenjiva. Ona dolazi i odlazi. Možemo da primetimo da u istoj stvari naša misao o toj stvari se menja. Nekad u toku dana, nekad u toku minuta, nekad u toku nedelje, nekad u toku meseca. Ali vidimo da je priroda misli promenjiva. I da je misao ta koja nas informiše o onome što mi vidimo kao realnost. Misao je između nas i našeg doživljaja realnosti. Misao nas informiše šta za nas to znači. Dobra stvar koju ja vidim kao dobra stvar jeste da misao, ako malo više promatrate misao, vidjet ćete da misao nije ništa objektivno. Da je misao apsolutno 100% subjektivna. Prema tome i svako iskustvo je subjektivno.
Misao kao informer koji nas informiše, što za nas znači realnost, svakog informiše na specifičan način. I svako iskustvo je subjektivno. Ne postoji ni jedno iskustvo realnosti i sveta koje je apsolutno objektivno. Naprotiv, svaka realnost, svaki doživljaj sveta je apsolutno subjektivno. Kada ja to vidim za sebe, lakše mogu da razumem moga partnera, moju ženu, nekog moga sugovornika. Kada vidim kako nevino ja stvaram svoje ljudsko iskustvo, kako sam u jednom psihološkoj nedužnosti, tako vidim da su i drugi ljudi isto tako nedužni u svom kreiranju svoje realnosti. To nam pomaže da primetimo da naše iskustvo nije ništa objektivno. Prema tome i svako drugo iskustvo moje žene, na primjer, nije ništa objektivno. Ono je subjektivno. Kada to razumemo, međuljudski odnosi nam postanu zabavni, postaju ne tako objektivni, ne tako čvrsti, više su iluzorni, više su igra, više razumemo druge ljude. Ne postoji realnost koja je objektivna. Realnost dolazi putem misli. Misao je ta koja je u sredini između nas i onoga što doživljavamo. Samo pomoću misli možemo da doživimo ovaj svet i ovu realnost. I sve nam dolazi putem misli. Naši osjećaji dolaze putem misli. To nam pomaže da vidimo da naš igra 100% ulogu u onome kako vidimo i doživljavamo svaki odnos s drugim ljudskim bićem. Izvoli, Veska. Se u odnosima često čini da postoje neke neželjene, neprijatne ili ograničavajuće iskustva ili odnosi ili nešto što nije dobro. Neka iskustva koja nisu poželjna, prijatna. Ali jedino ograničenje koje postoji je ograničenje koje im sami daju. Naše tumačenje nečega što se dešava, naše tumačenje postupanja drugih, naše tumačenje naših reakcija. Nema drugog ograničenja, nema druge granice, nema drugih dobrih ili loših strana. Sva iskustva su dobra, pa i odnosi. Sve situacije su savršene. Jedini onaj nedostatak koji osjećamo je jedna misao nedostatka. Jedna misao da nam treba neko drugo iskustvo, neka druga situacija, neko drugo postupanje, neki drugi čovjek pred nas. Ili neki drugi ja, drugačiji u ovoj situaciji. O to je samo misao. A istina o tome. A ta misao deluje onako kao deluje realno. Deluje kao i svaka druga. Kao i svaka druga. Ali kad se prepozna da je to samo misao, bilo koje situacije, nalazi na savršenstvo. Da li ljudi koji razumeju, imaju razumevanje 3 principa, imaju bolje odnose? Pa, znači, kad shvatiš 3 principa i znači način na koji funkcionira naše životno iskustvo kroz misli, onda vidiš da zapravo u svakom trenutku možeš misliti što hoćeš. Što znači da smo mi stvaratelji svojih osjećaja, pa tako i ljutnje, i inata, i... Ja kad sam shvatila da sam ja ta koja produžavam nekakav osjećaj ljutnje, a baš sam vidjela da to radim, onda sam naravno to prestala raditi. Tako da kad shvatiš tu
nečvrstoću tih misli, znači u koje smo mi navikli da moramo vjerovati, kad vidiš da ne moraš vjerovati u njih, onda ti se ruše i određena uvjerenja, u stvari dosta uvjerenja u koja si vjerovao cijeli život. A kad se ruše uvjerenja, onda se zapravo sve nekako sruši ono što si vjerovao i kao da sve vidiš drugačije kroz nekakvu ljubav i kroz neke dobre misli ti sve izgleda drugačije, a tako i ljudi oko tebe za koje imaš puno više razumijevanja i pogotovo ljubav koja zrači iz tebe, to ono što nešto prelazi na druge ljude. Bez obzira da li oni shvaćali 3 principa ili ne. Znači ja kad sam došla do ovoga, moj muž nije znao ništa o tome, ali naš se odnos momentalno promijenio. Momentalno. To je bilo toliko brzo da je ono gotovo nevjerojatno. Jer čim sam ja dobila taj neki svoj mir, jednostavno se taj mir širio dalje. Super. Ono što ja sam vidio u svom iskustvu rada s ljudima, da ljudi ne vide da naše iskustvo dolazi iznutra. Još uvijek misle da ljudsko iskustvo i ono što mi percepiramo, naša percepcija dolazi izvana. Sve dok ljudi misle da ono što im se dešava, a njihovo iskustvo dolazi izvana, od sveta, okolnosti, ljudi, od događaja, okolnosti. Sve dok ljudi to misle, tražit će neke intervencije, neke metode da poprave svoje iskustvo. Čim ljudi uvide da je misao ta koja nas informiše o realnosti i da ona nije objektivna. Čim ljudi to vide, njihov se sistem harmonizuje i onda nema smisla više misliti ono što ste mislili. Odmah vam dolaze neke nove misli, odmah imate više harmonije u vašem razmišljanju, u vašem umu. I samim tim se međuljudski odnosi popravljaju. Što više ljudi vide da se naše iskustvo i naša percepcija onog što vidimo oko sebe menja s našim stanjem umom, s našim mislima, to su više ljudi sve više u svojoj mudrosti, sve više vide ovu igru života, sve više mogu da ne reaguju, sve više mogu da obrate pažnju na svoje ponašanje i u svojoj vezi sa svojom ženom, sa svojim suprugom i u svojim nekim drugim međuljudskim odnosima, u biznisu, u poslu, na ulici, u školi. Sve što ljudi vide, tu prirodu ljudskog iskustva, sve su više u svojoj mudrosti. Meni očigledno. U mojim odnosima je gubitak težine. Ostali su odnosi lakši. Manje opterećeni. Gubitak važnosti. To je jedno polje u kome može dosta da se priča. Polje stanja uma, odnosno raspoloženja. Kad smo u najnižem raspoloženju, nama je sve najvažnije. Sve nam je jako važno. A tako i u situacijama međuljudskih, u odnosima, onako, kad mi je najteže, stvari smo u najnižem stanju uma. Ta težina i dolazi od tog niskog stanja uma, od tog neraspoloženja u kojem se nalazi, koje uzimamo ozbiljno, koje je jako važno, dajemo mu jako veliku važnost. A kad prepoznamo to nastojanje i menjanje tog uma, kako se menja s našim sopstvenim mislima, kako se menja naše raspoloženje, onda sve to postaje manje važno. Sve to postaje jedna igra, prolaz. Odnosi postaju
laki, nenaporni, neopterećeni. Teret se onako pada. Tako i teret sa mojih leđa spao. Težak teret. Težak teret, da nešto mora biti kako zamišljam, treba biti. Kako ja zamišljam. I kako mi se čini da mora da bude. Da je jako bitno. Moji su se odnosi promenuli, mislim odnosi na svakom polju, su se promenuli onoga dana kada sam ja vidio da moja realnost nije odvojena od mog načina razmišljanja. Da moja realnost nije nešto što je odvojeno od mojih misli. Kada sam vidio da je realnost kao gledalo misli. Kada sam vidio da sve što doživljavam svoje misli i ništa drugo. Da postoji vanjski svet, ali ga svako doživljava kroz svoje misli. Ne delomično, nego 100%. Kada sam vidio to, vidio sam svoju nedužnost u svom neznanju pre toga. Tako sam isto to video u svakom drugom. I onda sam mogao bolje da razumem odakle dolazi. Svako ponašanje koje nije harmonično, koje nije u potpunosti s ljubavlju, je samo zbog tog nerazumevanja da mislimo da ono što doživljavamo dolazi izvana. Sve dok ja mislim da moja supruga kreira moje osjećaje, sve dok mislim da moja supruga utiče na to kako se ja osjećam, recimo kada smo u konfliktu, ako ja mislim da moja supruga utiče na to da se ja osjećam stresno, a ne vidim da je jedino moguće osjećati se stresno zato što imam stresne misli, ako to ne vidim, ja ću da se upustim u konflikt, zato što ću da mislim da to dolazi od moje supruge. Čim ja vidim da misao stvara moju percepciju tog konflikta, da misao stvara svu moju energiju oko toga, da misao stvara svaki moj osjećaj u vezi s mojom suprugom, nema konflikta. Jednostavno razumem njenu nedužnost u tom neznanju. I svi mi ponekad to zaboravimo. Dobro je imati nekoga ko vas može podsjetiti na to. Ako nemate nikog da vas podsjeti na to, možete da se podsjetite sami. Što se više puta podsjetite da sve što vidite jeste vaše razmišljanje i ništa drugo, zato što je realnost jednostavno tako napravljena. Da to vidite, što više to vidite, sve su manji te intervali kada zaboravljate da je život u stvari jedna psihološka melodrama. Kad sam došla do ovog razumijevanja, onda sam shvatila da sam prije dobar dio svog vremena u danu trošila na negativna razmišljanja. Zapravo sam većinu vremena bila u negativnom razmišljanju i kroz njih sam doživljavala ili nekakve ratove sa svojom prošlošću ili proživljavala nekakav strah od budućnosti. Živjela sa hrpom nezadovoljstva koje sam imala vezano za sebe, ali i za druge. I znači, sad vidim da sam zapravo, a nisam baš sebe smatrala nekakvom nesretnom osobom, ali nekako sad vidim da nisam baš bila niti sretna osobito, jel? Nisam imala taj neki mir koji ti treba da u svemu možeš biti sretan, da možeš jednostavno biti miran sa svim.
Znači, to dođe sa razumijevanjem, što jednostavno otpustiš te nekakve stvari koje su ti davale negativan osjećaj vezano za sebe. Znači, nekakva svoja razočaranja, nekakve nesigurnosti, strahove, ovo i ono. I kad to otpustiš, ti si jedan zadovoljan čovjek. Ti si zadovoljan sa sobom takvim kakav jesi i kao takav nemaš više potrebu imati loš odnos s drugima. Mislim, stvar je u tome da kad se mi osjećamo lošije, onda želimo svjesno ili nesvjesno nekoga povrijediti zato da bi se osjećali bolje. Znači, ili nekoga umanjiti da bi se uvećali ili slično. Dok recimo kad dođeš do tog nekog svog mira i zadovoljstva, onda vidiš da ono što drugi ljudi rade zapravo i nema puno veze sa tobom i tvojim stanjem. Zato što je tvoje stanje u tebi, ti ga kreiraš. Znači, dobro je razumjeti u međuljudskim odnosima da ljudi reaguju na stanje uma u kojem se trenutno nalaze. Da ljudi reaguju onako kako razmišljaju trenutno i da ljudi ne vide da njihovo iskustvo tada dolazi iznutra, da dolazi od njihovih misli. Ako to vidimo za sebe, lakše ćemo razumjeti druge, lakše ćemo oprostiti, lakše ćemo ih usmeriti. Što smo mi više u svom razumijevanju i što smo više u dobrom stanju uma, to više možemo usmjeriti druge da vide da ono kako reaguju, ono kako doživljavaju ima 100% veze sa njihovim stanjem uma i samo s tim, ni sa čim drugim. Ranije sam ovako u situacijama neki mislio, ovo ne mogu više da podnesem. Ne mogu više da podnesem i mislio sam da naravno treba da prekinem to nešto drugo što ne mogu da podnesem. Ako bio sam usmjeren više na to. Da sam bio svjestan negdje da ja te misli imam i tako. I da su moja osjećanja nekako povezana sa njima, ali sada vidim da ja to ne mogu da podnesem, ali ne moram to da mislim više. Ne moram više da mislim da ne moram to da podnesem. Mogu da mislim šta god hoću. Da je jedini razlog što osjećam da ne mogu da podnesem je što mislim da ne mogu to da podnesem. Nema drugog razloga. Nema drugog razloga za moju napetost, za moju tenziju, za moje neprijatnosti. Te ideje neprijatnosti, te ideje ne mogu to da podnesem. I u stvari mogu da mislim bilo šta. Mogu da mislim da mogu da podnesem sve. To je istina u stvari. Jednako kao i ne mogu da podnesem. U stvari više nije bitno. Bitno je to da moje osjećanje je povezano samo sa tim što ja mislim. Moje osjećanje se tiče samo mojih misli. Mojih pomačenja, mojih zauzimanja za misli. Ništa drugo. I tu prestaje važnost tih misli. Prestaje ta pažnja na onom spolju. Sada mogu da pustim da se misli promene. Mogu da mislim bilo šta. I situacija više nije ista. I nema više razvoja te naprijed. Znači možemo usmjeriti ljude da u međuljudskim odnosima svako može da vidi svoje stanje uma. Osjećaji nam pomažu da vidimo svoje stanje uma. Osjećaji nam daju informacije o onome o čemu razmišljamo. Osjećaji su manifestacija naših misli. One samo informišu o čemu i kako razmišljamo. Čim to vidimo u svojim vezama, svojim odnosima s drugim ljudima,
I što više obratimo pažnju na to kako se osjećamo i da to ima veze samo s načinom razmišljanja i s ničim izvan nas, naš se odnos menja. Postaje više harmoničan. I nešto što bi ja rekao drugima, ne verujte svojim mislima kada se ne osjećate dobro. Kada jednostavno koristite svoj univerzalni dar da mislite protiv sebe. Nikad nemojte koristiti univerzalni dar misli da mislite protiv sebe. Koristite ga za sebe. Zato ga imate i zato vam je dar. Koristite, već ga i koristite. Jedino trebate da primetite da koristite misao. I osjećaj vam jednostavno govore o čemu i kako razmišljate. Što htio bih da sada primetio sam da su ljudi drugi savršeni, kakvi god da su. Oni su potpuno savršeni. Kako god da se ponašaju savršeni. Ništa nema pogrešno ni loše. I to je takav lakoća, takvo olakšanje. Pa ja bih samo dodala da znači, svaka situacija sa bilo kim je puno jednostavnije kad znaš da o svakoj toj situaciji možeš misliti u svakom trenutku šta god želiš. To je sloboda. To je sloboda. Zato... Znači to se automatski dešava. To se automatski, zato što jednom kad stvarno uvidiš da je to istina i da to tako radi, onda dolazi do prirodne selekcije misli, jer je logična. Više smo harmonični s drugima, više volimo i razumemo drugi. Bezuvjetna ljubav, jel da? To je lijek za sve.